KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi ki nongbo kali kamai ki baju im kamai jakpo nakane kakam kila khnyum hado kata-kata na marka jing bempat seu jong katana transport ka sarkar jilla ya ka baiwai kali ha ka jingwan yo kejat jong menteri katana ki kampo yeng ka sarkar India u Amit Shah hanong ba Shillong ha ka arpu laitrik bat ha ka arpu sautrik u banai kila lingkot arajar arpu wei Haka jingya keren mat kilat pathai khubor haka arpo kondai trik unai leber arajar arpo ar unongwat RTI ba paukmat haka jilla uba disparsing rani uliyathu bakat kum ga jubab RTI ba pan ka secretariat jong ka North Eastern Council lalap ba lada pelat ya ka pisah hado arpo arlak prapo kondai hajar hanreu spa pratingka sha commissioner ka tanat transport jong ka jilla Meghalaya hanrei ka balingo apat kalong ba lajan shisnam arbanai kane ka tanat empat pelak satya ya kapisa bai wai kali syakinong ai wai kali kamai hakabaya dei bat kani uba disparsing rani ulayat horu ba ulapan jubab deka RTI ne katana transport ban bo jingkeli ne ka ei ka daw ba kani katana kampat la ban pelak ya kani kapisa bai wai kali wad hadin shisnem arbanai te mentasni ngawan hne halorka dega RTI report hi tang ba kani compare kendiat nama dega font hadin bang layo komplain na gino chong kum ka skim spasni baju tim NRJS ba kadam ke jing bomla ban release ya ka buy material sya kitu gi ba pentre kam tam gi bendor gamut kalong gitu gi ba ais gi bakarsian simen gi bersian ki narot bar ki weyo tai di bendor tenga yo komplain bagi di bendor ba na dua aja kendai kim yo kataka pisah ka bade benyo na marbal mentane ki di bendor ki don ke tak bentar ba kin poi by derek ha ka kau yong ki di bendor ki ba di pe yo simen ba ya u narot tigini ki ong na dua aja ka kendai empat yo ai tak pisah ka jinge kalong ba bali ka penslem yang ni ka na bentaga ni pisah ban poi si bendor ai ke bay material ka poi mo don teng ki kini na po blok pade ki ai tan bay material te ki kham don ase ki kham don bisa na ka daw ba sesnong gandong le siap na wa mau na lum te megam batai material ase khambun ki pisah ki jinga pen ban bisa nem tay po blok ase ka ya kham release gitu bay material dai ka bay tari ka nam tay bendor bapli boboni ki ondong la live hutong ka si berni te bobon simen le ban sim tang sispa aspa ne si por penir umla banyo ki ora da kali teng tu ibendor kap tiet kap sim bang nalun na po asip lun na bang tikata ka ora jing ba ibendor ma da doa ya kendai kimio ya ta kapisa kepada hok ban poi syaki na ka bentau by simen by narot te bede bane complain ka RTI on that process kadangya ka jing complain ba ar ba kadon kini giberiu ki ba nakliang ka office ki pa training ha giwe kam kata extra work nam taki government employees ki pa training hadin ba de pa training ki pa nya ka account number hadin ba aya account number pisa sistem sem gampoi gitu ki bali training kata de ka ba ngayo complain ba don ngayo complain ba kum kene jing ai donation jong ginong pang hapo hospital ya tu pisa ba yo nang tur gi ong ba kapron kam bakla kataro ka RTI under process kita di lai teli ka bangayo complain ka ba under menta bangayo akti ka dei kata ka bangayo akti menta halor ita complain ka dei halor ka jing wan jo Amit Shah ka arway ka arway tarik arsauterik Januari arja arway tikane jingwan jo Amit Shah kala pelong ya ka government of Meghalaya lang ba ka Meghalaya Tourist Development Corporation banwai kali na benta laispa dus spa teli lawai kali hadin bade wai kali te na kini try kali kali pan bisa ki ong ba ka NEC kampat release ka fon man ka por ha kali pan bisa na po ka transport department ka juba kolong ba kampat release ka fon na po NEC tikata ka jingum pleng jongki ka pelong yang banyarap ya kita kisau spa teli ke kali
Tehadin bangalap ngalaya ada kale ada RTI apa NEC ndai kaba sngau komik ba sngau pala kalong ba kata ka jingong jongki 4 yo phone na NEC ndai ka RTI report ka bangayo na NEC la pentip sanga ba ka fisal adep ai siapa ka komen omik halia lang ba Commissioner of Transport hadu R4R lak prap khandai hajar drius pa pratangka ada release ngene bisa Syaka government am kalia lembau transport lembau commissioner jong transport tigane kene kejing syukur bagi jing chok jong ka department lembau transport department kalong ga ka bomla pediang namar ba kini ke beliau bentar teng bomdon gamai tig bapli kala don bok bagawai government namta kane kejing wan jong ne Amit Shah ka arpulai arpsau tarik timta along sistem arbnai tam sistem arbnai pat yo bisa Tehadin balai keli na pada transport men ke ongwa pat ai na ka NEC. Dengan ni ka RTI pada penisya ka NEC pada release ya ka bisa. Tika jingkeli kalong balai ka ni ka komen ng klial ng transport men ka baksa yang bisa jong ini try keli. Tehadin bakal hadin marayo RTI tinggal paru ka RTI ka wish ka transport department banbu jingkeli halor ka ni ka jing baksa yang bisa leng baka NEC ka bala release sya ka department. Tega tadi ka ai ka bangawan mentas ni na matang pentip chapi ba kani ka jing syukur jo kani ka government of Meghalaya lembaga transport department yaki beriu ki ba wai gali ki ba ai gali syakar NEC ka ba ki ong ba NEC ka pa release ki pisah ne kani ka RTI report ka bangiyo menta la de release hadu R4R lak prap khunda hajan drius pa pratangka kata de ka ai ngawan itu chapi publish ni karkom ka jingtip na kinombo kali kong laralias don riu benai menswa ikan ni bisa ti kani ka tarik ka bang eng ale da ka RTI sport transport di panmen ni kani ka tarik kani ka RTI bang ayo apa tarik mat apa rik mentau benai apa kani kali lawai namta syukur namta kidon kam bandai bu iki security ni bu gibos bang pi ke security nang ta lek bu iki ni ki VIP ini kita bahap itu po NEC kuno kita mamti mereka kamram jong NEC ngamti bahkan orang kom pun kami di South Park kali tadu jangkali ba barin kali pun kam do tata kali kita ke VIP song tata kali tip NEC se nomor ba NEC ka hak lang le se baro ka we kan not east adu nai period kajing release ke pisate kala slim kajing ong kita kali tang ba kajing kali kalong babali kani ka government am Meghalaya dia balik pan ka ong pat phak NEC kalong ba kinja borom ke NEC pi kani ka RTI ka bangayo kalong bahang ne ka mention menno release ta bangah nga sa ki ban dan riu banai meswala release ni bisa